Yezokana nanjalo siyaraga nolenga nakumbuzo ke ngokuqalise ngakuwe. Lapha kunesokana lithi lona lidlaza uthi ngizona nomuntu owakhitshelwa inkomo lapha sekuthi ke kwase kwasala ukuthi kube namaberegwana la kodwa ngibona ngathi umuntu wakhipha inkomo ezakayingeni. Ngifuna ukuraga ke mina. Oh. Yazi ngitrenda ngiyekisa lezandla. Ngiyaphezu kwayo uthwi. Oh, solo walobola umntazana waselathanda wena ke manje. Utsho njalo kwamambala. Iye manje sokana solo umnkomo na solo akhambako. Kunjani? Wafaka isimanje sikhambele futhi nedoyendo. Umuntu asikhulumi ngomuntu isikhethu mina nangisaziko. Asithi lobola uhlala umlobozo lobola sitindri. Leyo kwembesa umuntu uqalamso wamembesa ijadlana. Abanye banjani? Una sheri ngifuna uba fixa phakazo siza size ekhaya apha ngoba udosha imsola khuphisanyana lempondo selafuna umntazana kwabonani lowa ayilephe chaphe emramkholetswana yohelebha batsho babudlane lobola umuntu wasetendeni wena walobola kudliwa besakubali awukadliwa wabanikela ngoba unemali eningi usinikirotshuthethe uqedile yabona sikhethu mina ngizazi ngiyakukhumbula ke abobaba nabawuphendulako lo mbuzo ngobuzileko ngalesi sikhathi ukuthi ke kwesisikhathi mhlawumbe umlaleli kwekwezi FM ayangakayilaleli namkhanga izwa kuhle lento abobaba bayichoko ngalesi sikhathi umlotshwa nayikuthi uyavumelana nekhulumo kanolenga ngalesi sikhathi inkomo zami za kuvumelana nayo khulu inkomo zakho ziyile asazi nanyana azafa ngoba nawe solo wazisalapho waziyela la uyakhona ukuthi zasale zifa zasale zenzani awazi nawe kunengo kungenzeka ngenkomo esesengikho khona ukuthi isokane elifuna ukuthatha liyangena lithathe lihlabe yabona into eliyakho kuvunulisa uyasibopha wamvunulisa vele wamvunulisa mfaza lapho nedwana umele ubuye uzomqedelela ikulumo le ibaptisi ngifuna ukuthi ngidlulele komunye umlaleli kwekwezi FM othumela yakhe i-email kodwa ngendlela umlotsho sela ibeka ngakhona yenkomo zami leya ithomo iyangirararara ngoba nokho ngiyabona kufanele sokuthengisa nokho ngithi nangiyokuthengisa ngikhambe nombuzo umlaleli kwekwezi FM azi ukuthi siraga siyakuphi kunalento yokuthi umuntu inkomo uzikhiphila athi mhlana buyako asithatha ukuthi hawa akakhambi umuntu wakhe loyo usesekhona athi nakazikhiphileko njalo inkomeza bathi mhlana babuyako bathi njanje wathi inkomo engayo athi nongachiya zine bathi kwasala kufa mbili ke uthi la unambili kuphela siphuma njani ikulumo ehlela ithi aye nithi mhlambe ningamvunulisa umakoti lo bese niba nenikulethako nenkomo enizilethako ke sithi ke mhlambe zine nazifika la inkomezi sithi ngezigabani ipendulo ithi zinomnikazi zisesengezakho ukufikela mhla uzako zizokuhlatshiswa umseme kwababa khona ke zingezala emzini la uyisekhona zahlatshiswa umseme ezifako zifela bona ezizalako zizalela bona nazingakahlatshiswa umseme ngezakho ezifako zifela wena ezizalako zizalela wena sekuthi abantu ngeke babe neqiniso ngeke bazokutshela ukuthi izela bazozokutshela nayifile jabambona ngiyingena